maseyinje. Angiyazi Swanaville maseyinje. Thina sasithi ngela xesha shawuthi nasivuka nje ngoba sifana thina noYesu Kristu savuka kwelabafile ngoba nathi sasinda ngendlela esasingayazi. Okokuba singasinda kodwa ngomsebenzi kaThixo wathani izohamba nonke. Bakhona bazawuhamba bakhona bazawushiyeka. Sashiyeka ke thina ngalondlela sawusizwa koma Azathville ngamakula. Siyabonga nanithe nani nibazise naba bancinci bazi ukuthi iSwanaville kanye isukaphi. Angizuya kakhulu bantwana bami. Kubhlungu njengoba ngime kule ndawo akukho mnandi angimelanga bumnandi. Ngimise inhlungu kule ndawo. Nangoku bengithi akusoze bavumele ukuthi ngithethe ngale ndawo. Utata Mandela wangena ngo5 ekseni engena abantwana bakhe belele bekuthe yaqa ejamba phezu kwesidumbu utata Mandela. Ngokuyiva lenhlokomo yayilapha kwakunzima abantwana bami sasisithi namhlanje sabe sihleli kweliya ngesilungwini ngeSwanaville kodwa akukabi njalo ngokwesimo saseSwanaville nxa la ndodana yancamunyana yabuya ekwelasejele ihleli 27 years ihlalele thina wayengathi ukuthi ngikhetha othile nothile wayesihlanganisa ngengubenye kodwa namhlanje baqhawukile abantwana bakababa abanye bale